Tianon, ichiliosh hatzil, fase 3, le talamil utas más le coronavirus COVID-19. Le gela, le tiel tushian unos sahben silil, ukit pahal tulakal tushe. Le olal, sokuhets el jejelas nuk besahil, tialugelsal ubin le kohanila. Beyo, umolailo toho olale, kapachak uyantik tulaka le kohano kumbechasle. Le nuk besahiloba, kukashantik ukalantik utoh olal yukateco. Hachkatik kabei kuntesh, yetel kapata que estabotochesh. Le mashk abet uhok ole, yanutsaik upischi, yetel wakubintikis butse, abet chentuhun. Leva lobjela, matu pastal, wamaubetal. Tiel yuheltal, ulakwa bashe, ojalá chilukatan etzokuhetsik, jejelas chikulil. Tu númeroil 809-82-28-26, ichmayawa español, vale lejela chen utial mak tu chik pujalti le coronavirus COVID-19. Tu chikul internet coronavirus.yucatan.gov.mx, tiyan ichmayayetel español. Tu chikul WhatsApp, número 9992-0084-89 ich español kun nukbilatan, yetel 9991-40-66-22 ichmaya. Tiala wuheltik bishanikech, yetel wak abete, tanen yetel halachilop tiala wantal, yolal, le coronavirus. Bejan tu chikul Facebook, tiyan le tushku pahtal, atsik balshani. Le chikul ukaba, meditok, chen tialu yilal, mas tu chik pahalti le coronavirus. Shma bolil, yetel kupahtal uyensal, ti telefono iPhone, yetel tablet, yetel kabet yantiop, uchikul sistema Android. Katik ti mako yan sahbensil yok olop, helbish masho chihan, kolelo yon chahan, mako helanu pahtalil, mak yan diabetes ti, talamil yetelu presión, hach polok, yan talamil tupuksikal, mas yan VIH ti, cáncer, Beshawa hach kutsuzik chamale, waku kahal uchokwilobe, kuyubi kananop, watu tiking sazakalobe, shiko tu seblakil, tu nahil sakya, le yang natstie. Lehela, le chutzol civil, le kimbehla martes 19 de mayo. Behla chikva 54 la juntulul mako, saitio le coronavirus. 29 juntulu le tu kahil ho, 5 uman, ostule chemash, kaka tule akanke, kanasin. Telchak Pueblo, yetel Saki, Valladolid. Jujuntule, Tucajilo, Chichimila, Motul, Progreso, Samajil, Seye, Tahmek, Teco, Tecom, yetel Tishkokop. Sokuchukik, 1218 Juntulul, Letiek Ohanobo, 10 Juntulul Letanche Tusutalo. Vale, Ichiletzol Civil, Belak Saiko Helbil, Uch, 6 El Kimil. Juntulship 55 Jabo, Ti, Signal de Cajabal Tucajil Progreso. Yash sayhanti diabetes, le masho kahak batu yiknalo, machik paktio lek ohanilo. Untul ship 50 habo ti, yash sayhanti diabetes ite hachpolok, le masho tak patu yiknalo, machik paktio lek ohanilo. Hulak untul ship 72 habo ti, yutatu kahil sakie Valladolid, machik pa hulak ohanil ti, bale kimil, 5 mako kahak batu yiknale, machik paktio lek ohanilo. Untul ship 73 habo ti, kopoma ukahal, yan talamel tu presión, yete beshan ohanil, tu pulmón. Letie, kahak balite ka tu mago kachi, kuchik bahale, minandio mishbal. Undu kolel, 79 habo ti, signalite kahak bal tu kahil ho, yan talamilti tu presión. Le cantul mago kahak batu yiknalo, machik pahaktio le kohanilo. Juntul ship 80 habo ti, halach ukahal, anchahan talamilti tu presión, yete beshan, ikilumeyahu puksikal. Kahak bakachi te katul mak machik pahaktio le kohanilo. Tzokuchukik, 116 juntulul masho 15 actumen le coronavirus. Ichile 1218 juntulul mako tsayhantio le kohanilo, 779 tzokuyol intikubau. Matuchik bah mishbaltio mishtupahta sanu pakeko le kohanil timishmako. 189 juntulul le hetz el yaniko, kalanop, yete beshan tu shakaltalo mantats tu menumolay toho olal. Matubuk le kohanil tiobo. 134 juntulu le mako bak ala notiano hospitale matupasto yoko ilbilo tu menje mashake. Uhabilu kustal, le mako tunshan kohano ba 8 meses tak 94 haptio. Tulaka le kama yan, telutzaba le kohano, tsayhantio le COVID-19 Yucatano, soktunu binu chupul tak 19%. Vale, le tietunshan kama hetzan. Kuchilo telubizale mako hachtalambianikobo, soktunu chupul tak 28%. Beyo, taktile sutu gila beyanik. Kusaba sa ohel bile, ichilup emulmeya, ichilumolail to olal, tulumil Yucatán. Yetelu ayuntamiento y lucahil hoe, bino, tukiwikilop, San Benito y Lucas de Galvez, huikaje. Utiatunu shakalta bishanik le masho kukono telo ete masho kumayahobi. Tu mentur shane heupastelu pakeko le kohanil, tiu yet konolobo, besenti masho kuno bimantelo. Ichile shakalil hela, telvila le pakme kohanilo, 119 juntulul mako shakalta bishaniko. Ichile tiobe 47 juntulul le chikpahiantio le kohanilo. Vale, chemin 5 juntulul hupastelu shokolbin. Ichile shok kubeta tulakalu nohlumil México.
Tumen beyujetzmi, ujalachil nos lumil México. Hola lelula 42 un tululo, mami tu pastu shoklo, y chile no shokil chatulacal México. Vale, ujalachil Yucatán echa lusa secundatum, bastano yuchul y chile sahbensilila, kutsaik ohelbi, bash uchtela. Sansamal, yangel tumen kunsik, le pexila, tile chikul hela. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.